Drugi kratkometražni film Miralema Džaferovića premijerno je prikazan u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Film je produciran u Miralemovom kućnom studiju Blef. Ideja se rodila nakon što sam pročitao jednu priču Benjamina Sarajlića. Onda se upalila neka lampica, zatim se otvorilo kreativno promišljanje koje je trajalo danima. Priča mi se odmah učinila filmičnom. Poželio sam da je pretočim u gračanički prostor i odnose. Kada sam shvatio kako to napraviti, uradio sam adaptaciju, zatim scenarij i knjigu snimanja, od čega smo uspješnom produkcijom na kraju dobili film, priča Miralem Džaferović. Ja samo želim da kažem da sam izuzetno zadovoljan i posebno ponosan zato što ste vi večeras ovdje. Evo još uvijek pomalo se trese, imao sam tremu pred početak ove projekcije, a evo i sada veću nego kad izađem na pozornicu u nekom dramskom komadu. I evo sad mi je drago što je to sve fino proteklo i završeno, a reći ću još samo ovo. Često me pitaju zbog čega radim ove stvari koje radim, ja na različite načine odgovorim naravno, ali evo vi koji ste večeras ovdje ste jedan od razloga zbog čega se ja bavim ovim poslovima, a naravno i svi oni koji su, bez kojih ne bi moglo da prođe i da se dogodi sve ovo što se dogodilo. Gračanička publika burno je pozdravila kompletnu ekipu filma i pokazala veliko interesovanje za sve ono što se dešavalo tokom snimanja filma. Ima neka poruka i sve to, ali to se uvijek ostavi publici da publika promišlja o tome i da donese svoje zaključke. Naravno, bilo bi suludo sad i direktno naznačiti neke odgovore ili neka pitanja u filmu. Znači, publika je ta koja treba da razumije svako na svoj način ovo što smo mi htjeli da ispričamo u filmu. Srce mi je puno i daje mi snage još da radim. A kad bi rekao nešto o amaterizmu, spomenuo bi jednog naših pjesnika koji kaže: čovječe, nemoj mali da prođeš ispod zvijezda. On kaže da život je prolazan i u tom životu ako samo živiš ga da dišeš i jedeš, ako ne daš još nešto od sebe, smatram da ga ne živiš. Mi u našim uslovima, ovo što smo se sada vidjeli, ja mislim da je to odlično, da se mnogima svidjelo to. Ipak, ovo je kratki neki film, nismo mi došli ovdje za Oscar, nikakav to smo mi došli čisto radi zizancije, da se onako zabavimo svi zajedno. Pa ništa, osjećao sam se onako normalno, s obzirom da sam već prije radio i s Miralem, inače vezano tako za glumu, imao sam nekog iskustva, tako da imali smo neku i ekipu koja, mislim, uvježbano i znamo se svi već godinama, tako da nije bilo problema, pokušali smo svi biti opušteni, tu opuštenost, jednostavno tu prirodnost prenijeti i na film. Rad na akreditaciji još potpisuju Mirsad Čamdžić kao snimatelj tona, Majid Džaferović za montažu i predgrupa za muziku. Snimanje ovog filma završeno je negdje u aprilu, znači cijela montaža je trajala negdje oko 5 mjeseci. U početku je išlo jednostavno jer smo samo onako uporedali kadrove kako su išli redom, međutim kasnije kada je bilo potrebno dotjerivanje i ukazivanje novih stvari, onda je bilo malo naporno jer je montaža rađena na potpuno amaterskom nivou, na računaru, paintu, četvrtu. Miralem je došao nekad u ljeto, ja mislim juli, da je bio i dao nam je taj snimak i rekao treba za mjesec dana, mi smo rekli nije problem. Nego on to nije forsirao, mi nismo ništa radili, negdje do kraja septembra, već čovjek izvini, neugodno, panika je. Može li biti šta, može, nije problem. I onda uzeli smo, znači, ovu pjesmu koja je na početku filma, znači to je pjesma čudna, koja treba upravo da izađe na našem albumu drugom. A kroz film smo provukli temu u jednu koju smo skontali, onda samo kalemu i dalje. Akreditacija provocira, odnosno postavlja pitanja o kojima gledaoci treba da razmišljaju. A to su: da li nas je na svijet donijela roda ili ševa, naravno u prenesenom značenju, ispod kojeg se krije razmišljanje o seksualnosti, o muško-ženskim odnosima u svakom pogledu. Pa onda iz toga proizilazi: da li smo svi jednaki ili nismo? Ako smo isti, zbog čega smo različiti?
koliko nam fizički izgled pomaže i na kraju, ko u tim odnosima dobiva, a ko gubi, pa opet sve na početak. Akreditacija je film koji, ako Miralem bude imao hrabrosti i želje da se bori kao do sada, može učestvovati i zašto ne i donijeti i kakvu nagradu sa nekog od festivala kratkog filma.